Na hitio kinene jitikira ngoro gikomkira gukune kwa Muthingi TV ni mera omega ya muthenya wa muthi ko tukumenyire mara makihanikite guko bururi-ini gwiraga ni ituri cia guo counties na rukwe mara makihanikire guko mucini munene wa Nairobi umuthi ni tariki 13 mweri-ini wa Januari ni mwaka wa 2024 rire mwaka ukire mwero fiu ndirakimenya maundu maku maragithie na mbere ata ede ni mwihoko wakwa ati ni magithiete na mbere na kwagira ni ria kwa GIKUNJURO giki kia mohoro yako ni maina wa mucwe na gwiraga ati kugerera gukora kwa sekta ya ukinyaniria umemerekio ni raukira na njira imwe kwa imwe kurangeri ni shitu cia kinyaniria Facebook gwiraga ni @Muthingi TV wathi kura munene wa YouTube ni @Muthingi TV na ugithie kura munene wa X ni @Muthingi TV ne itikira kwarania nani na kudumira ndumiriri yaku reke turike kumenya ni mariko tukuhaririirie muthenya mothe tariki 13 na ndio kana hihi kwanyu kwibura ndumiriri mwena-ini wa Facebook @Muthingi TV YouTube @Muthingi TV ndumira kwa mwena wa Facebook wa Twitter ni @Muthingi TV na tukabire ni ati nikona hatumukire Githagathago thukuru-ini wa secondary wa Isongo urokire gicukine kia bunge kia Mumias thutha wa aciari ndumwe na aruto kururungana na gukararia maumirira ma KCSE maria marekekire thiini wa thukuru uyu magitetia mwarimu munene wa thukuru uyu ni undu wa sekta ya githomo guthie na mbere na gutharara ndumwe na mitugo guthie na mbere na guthukanga kuri arutwo a cukuru uyu kurumirira mwarimu uyu akoretwo rungu rwa wathani undu ni ucungireirie mumbunge wa Mumias mundu gwitwo Peter Salasia kuingirira gatagati na kuria arimu othe anene kana aria marugamirire mathukuru mothe gwikira guthie na mbere na kugacirithia sekta ya githomo thiini wa gicigo giki kia bunge kia Mumias na report ino kaika gutuhingurira GIKUNJURO gitu kia mohoro munyao mothe hapa wanashika mimba sijui out of watoto 177 sijui wangapi wamekuwa na mimba wamedrop shuleni hapa kila wakati mtoto hata akibaki na 200 shillings anafukuzwa nyumbani. Mimi wangu ako na need balance na hakuna chenye amepata. Yani 3 out of muda wa mwaka mmoja wa kuwa shuleni amekuwa na half days za mwaka. Ndio penye amekuwa hapa. Na ukikuja huyo principal anakuambia wewe enda umalize fees. Kwani kusoma ni kumaliza fees? Hata mtoto si anaweza maliza fees hata kama amemaliza mtihani ameenda nyumbani anakuja kukilia akimalizia fees. Principal aende. Ndio yesi hapa. Shida zetu ambao tuko nazo kwa hii shule, kitu ya kwanza, last year registered students ambao walikuwa hapa Isongo walikuwa 179. Out of 179 ni mtoto mmoja tu ambao alipita. Walimu ambao wanaletwa wale wenye bado hawajakuwa wa serikali wanaletwa hapa wanafanya kazi bila kulipa. Kienda ndani wao wanakaa tu. Sasa baada ya 3 to 4 months tena wanafukuzwa wanaenda wanaleta wengine. Of Mumias constituency that if you will not give me a sufficient reasons why you have not delivered, hiyo tutaweka mchezo pale kwa sababu we cannot. If you have a problem, mwalimu has come, has told me the problem has been the laboratory, which I accept as a member of parliament. I'm the one to carry the liability. But sasa kama wewe ni a principal, watoto wanakuja kwa shule, parents have played their role, maybe the fees they have paid, bursary have paid, then you have not delivered, then it means that you cannot whip your teachers to deliver. We want commitment from the principals, and that is why we have called for that meeting. Hana ile uhusiano mzuri ya wanafunzi in class and also with parents whenever they come to school. But hawa wazazi wenye unaona hawa wanalalamika kwamba walimu wengi wakati delocalization ilifanyika walitolewa Bungoma wakaletwa katika hii Mumias East and especially hii ward yangu, kwamba hao sasa hao wako tu wanajua wako hapa for a term na hiyo wakati yao ikiisha they are not tunataka watoto wetu wa hapa hivi, and we are also encouraging them so as to grow our local schools. Wakitoka kwa primary zetu waingie kwa secondary zetu, ili tunataka tuone tuuze watoto wetu waende kwa colleges na universities ambazo pia ni mzuri. Na family imwe kuma itura ria Majengo gukuni tauni-ini ya Kajiado maraikara na hao na ni thutha wa mwana wao uri kurikanite
Ravina Atieno wa Ukuru wa miaka 13 kura na njira iri kiriga kwa kahinda thikũ 10 kuringana na sheria marauga ati njira ciothe cia kugeria kumuceria ni iringite ihiga ona thengia wao kwandikithia riboti na ceceni ya borithi ya Kajiado riu magikaira thirikari undu umwe na andu a wendi mwega magikorwo monete muiritu uyu wa ukuru wa miaka 13 kurikanite ta Ravina Atieno makorwo makimamenyithia kuona riu kwa thikũ kahinda ga thikũ 10 ni akoretwo akiagareketwo mukira riboti eno. Ndio mtoto wangu amepotea. Anaitwa Ravina Atieno. Ni mtoto wa shule. Alitoka hapa tarehe 3, hajaonekana hata tujue ako wapi. Hata kulala silali. Juu nafikiria mtoto wangu ako wapi. Hata kukula skuli naomba tu mtu ameona mtoto wangu anipigie simu ama pigie polisi. Mimi ndio baba mtoto mwenye amepotea. Anaitwa Lavin. Alikuwa form 1, alikuwa huu mwaka ajoin form 2. Alipotea last week ambapo ni tarehe 3 akiwa amevaa jamba ya green juu, ameshuka nywele laini long na amevaa Crocs. Kwa hivyo naomba yeyote ana taarifa kuhusu yule mtoto apige ripoti kituoni ndio tuweze kumpata mtoto wetu aendelee na masomo. Na ana miaka 13. Nala kusema mimi naomba tu arudi aende shule. Na tugithie na mbere ni ati aikari a itura ria Kigumo gicigo guku ni kaunti ya Kirinyaga riu maraikara na ho ni undu wa tharikira ya hiti kwa mahinda hiti ici ni tharikire atumia ana magitwo macani na kumatiga na nguraro njuru kana kumatiga makihonia nguraro kuringana na Marion Wachira arumirwo kuguru-ini gwake na riu ndangihota guthie na mbere na mawira make magikaira rwonge rwa kuramata nyamu niruo rwa KWS kwetana na hiti na gucokia mutitu mugaru na kumera maceririe orire irakenda kumoraga. Riboti ino kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga gicugu haririirio ni mwandiki witũ wa Mohoro wa Boi wa Maina. Itura-ini ria Kiamugumo ngaria ma gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga mugunda-ini uyu wa macani niho atumia na maratharikirwo ni hiti na iramatiga makihonia nguraro cia maguru. Marion Wawira na Jane Wabui ni amwe aria mageretwo ngero ni hiti ici mari mugunda-ini magitwa macani undu uria wikirite heho na guoya aikari a itura riri. Kuringana na Marion Wawira aiguire kindu kia murumari macani-ini na arora agikora ni hiti na ona ugambu no yathiaga na mbere na kumutharikira. Nigutucai ndatuaga ngigua ndarumwo kuguru ngithi gucuthia ngiona ni kinyamu kiari kinene ngiribo ndaugire mbu ngigwa iguru ria cai ngirigwa nderigwa ni andu maundi mega mokire makinjicoma kindwara thibitari niku ndekorire ngithondekwa ngithecagwa tetenasi. Jane Wabui ari na rugano ta ruru kuria onake hiti iyo ya murumire kuguru na kumutiga na ruo rwa kironda gia tharikira ino. Ni kuri mandari ma macani-ini yukangegwa kuguru gwakwa kwa mundwa na kuganda kwingi muno nivo ndoka ngagaruka kwivugura thutha yukangiona ni nyamu ing'ang'anite na kuguru gwakwa ing'ang'anite irenda gukura nyama nivo ndoka ngauga mbu onari ikarataka yandekia nivo kwari na mundu wavetukite agiuka akigwa tha nyingi muno akinjuria iku ngimwira uka ava tondu ndari muku kinjanini nivo okire ya muona na yetere nginya akubeberie igiuka nyamu ikivitha guu cai. Paul Mushiri na James Kamau ni amwe aria macemanirie na hiti ino na tiga ni kwigitira ihinda-ini riri mangiri thibitari-ini onao. Nini ndacemania nayo ndi wa mbere wanduga munyaka ndari na kibanga nditangeri na kibanga nundu twambire tugiticana ria mbere ria keri ngimibutia na kibanga aba ikienda kuno makoguru ringi ngimibutia ringi ngiona ni kwa biuba nginaruga mutini iguru. Ona thengia wa ruhonge rwa KWS kwira muingi ndugetigire hiti ici no maikaranie nacio aikari a Kiamugu
maugite nyamu itingĩikaranio nacio nĩ mũingĩ na nĩ mareganĩte gũikarania nacio kuona no iramatharĩkĩra. Rĩu nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ rũhonge rũrũ kwĩtana na hiti ici na macicokie mũtitũ nĩguo maikare na thayũ mĩciĩ-inĩ yao. Gwĩcia kaire tũrũrwo mũtitũ nĩ KWS ũrĩa mangĩrekire ona wako nĩ maracitũrũria kuĩ tũpanye rũtitũ tũtũ twĩgũkorwo ĩnie tũnĩ tumabati mambe mamenyere tondũ nĩ kwiraumĩrĩra koguo mangĩbinga bau ndĩgũcia mbithi ici no itũgũkorwo igĩtũnyarira. Handũ-inĩ ya Mũthingi TV kuma kĩa mũgumo Ngariama gĩcũgũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Kirinyaga, niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Ngatho cia mwanya mũndũ ũgĩtwo Wambui wa Maina na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ rũhonge rwa KWS nĩ gũkorwo ũkĩtana na hiti ici nĩguo makorwo magĩthara mĩoyo ya atui a macani kũrĩa kaũntĩ-inĩ ya Kirinyaga. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa rũhonge rwa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo LSK gũtabania mĩrũrũngano mũthenya wa ira rũgĩkũmithia mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ mĩario yake ya kuuga atĩ nĩ gũkorwo akĩagarara wathani wa igoti ũrĩa ũrenda kũrũgamia tabarĩra ciake cia ũkũria. Rĩu atongoria kuma Mount Kenya na makĩria kuma mwaho wa Kenya Kwanza nĩ maugĩte atĩ itua rĩa thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩhũrana na tũrĩa nĩ ũndũ ũmwe na ungumania na amũkĩri a ihaki nĩguo gũtigĩrĩra atĩ bũrũri ũyũ nĩ wakũra. Rĩu atongoria nĩ makomithĩtie rũhonge rwa LSK nĩ ũndũ wa gũtabania mĩrũrũngano ĩno makiuga atĩ marageria gũthararia kĩoneki gĩa President William Ruto gĩa kũhĩtana na aungumania a mbeca cia mũingĩ na gũtigĩrĩra atĩ mbeca cia mũingĩ nĩ ciakorwo ikĩhũthĩka na wĩigĩrĩrĩki. Reke twamũkĩre riboti ĩno. Lakini kwa mpango ambao serikali iko nao hatuwezi ruhusu mtu mmoja azuie serikali kuendelea na kufanyia wananchi wa kazi. Hata wakisema maandamano Monday, wasema maandamano Tuesday, sijui Supreme Court, tunawaambia waandamane, lakini lazima tufanye kazi ambayo wananchi walituchagua tuwafanyie. Judiciary waachilie serikali yetu ifanye kazi. President Nyerere ameleta mpango mpya wa Social Health Insurance Fund. Na amesema ya kwamba ule mtu ambaye hawezi lipa hiyo NHIF, serikali itakuwa inakulipia hiyo shilingi 300. Judiciary, tafadhali tunauliza pia pale mnafanya maamuzi tuangazie sana yale mambo yanasaidia wa Kenya so that we accelerate the growth of our economy. For a country to start very strong, there are three critical institutions. There is the executive, the legislature, and the judiciary. We have already demonstrated through the leadership of the president that we want our institutions to run efficiently. That is why we increased even the allocation for our judiciary. Nikeuliza kwa heshima wale wote tumepewa kazi na wananchi wa Kenya, tukifanya yale mambo tunafanya ya kazi yetu, tuzingatie maneno ambayo inasaidia wa Kenya. Sasa tukiambia jaji ameiba, wewe wakili unafanya maandamano kwa nini? Wewe uende kwa hiyo koti ambao unasema iko sawa, umtetee huko kwa hiyo koti, sio kufanya maandamano. Si mambo ni haya. Wakili wa LSK wamefanya maandamano kule Nairobi wakishtumu rais. Na kwanza nawashukuru, wamefanya maandamano na ni maandamano ya amani. Na Kalonzo alikuwa hapo. Tumwambie kama maandamano mengine watafanya, wafuate vile hao mawakili wamefanya, hakuna kitu wameharibu. Lakini ningetaka kuambia hao mawakili, tukimaliza na mahakama kupigana na ufisadi, tunakuja kwa mawakili. Tunakuja kwa mawakili wale wote ambao wanatusimamia. Na tukiabetukire rohani ndo yakorwo githira mitambo wa muni ndagicokana na mangĩ maingĩ inabere na korana ni kora maneno wa Facebook gwiraga ni @muthingi TV, X ni Twitter ni @muthingi TV, odemo na kora maneno wa YouTube ni @muthingi TV. Tabetukiria muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru.
no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikionie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia Hwaiini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. What about mambo fantastic even not scholastic? Chota kuchota na Heti ya Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Heti ya Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Heti ya Supermarket. Ndio. What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Wewe nalala. Karibu ndani ya Heti ya Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Master Chef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Pristol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Heti ya Supermarket, a world of choice. Gwamukire na giteo kinene tugithie na mbere ni ati indo cia mamilioni ma mbeca ni cianangikite thutha wa mwaki gutumuka thukuru-ini wa Nyoikamba thukuru-ini wa Nyoikamba gicigo-ini kia obunge kia Gusha guku ni kaunti-ini ya Kisii. Mwaki uratumukire nyumba-ini imwe ya arutwo ya gukoma ugitiga makiria ma arutwo 200 magitara hathara ya indo ciao iria cianangikite ni mwaki uyu. County Commissioner wa gicigo giki mundu gwitwo Tom Anjere ni ekirite neto no mukode akiuga ati uthuthuria wa kira kiracungirira mwaki uyu gutumuka ni wambikite niguo gutafania niki kirakorirwo gikiria kigireke twamukira riboti ino kuma kuria Gusha kaunti-ini ya Kisii. Tumekuja hapa tukiwa ni kamati ya usalama na pia tukiwa na members wa County Disaster Committee na tukiwa na County Director of Education kwa kufuatia hii mkasa ya moto ambayo imetokea leo asubuhi. Na la kwanza ni kusema pole kwa wanafunzi ambao wamepata mkasa huu na usimamizi wa shule hii. Visa vya moto ukiangalia kuanzia mwaka jana vimekuwa vikiongezeka kila uchao, na lazima kama County Disaster Committee tuanze kuangalia upya njia gani ambazo tunaweza kutumia, mikakati gani tunaweza tukatumia ili kuzuia visa kama hivi. Extremely, we are very much troubled with what is happening in Nyakoiba, and our request as a sponsor is that the DCI department to do a thorough investigation so that they can come up with a solution on what's happening here. This is not the first time. Ekezo yale tuko nayo ya kwanza ni kwamba tukue na zile fire hydrants
katika karibu kila eneo, kila sub county, na pia hizi magari za kuzima moto ziwe tunakuwa na kila gari katika kila sub county, ndio to improve on our response wakati mikasa hii inatokea. Secondly, I want to echo a strong statement that we need a serious reinforcement in the security sector. So, Bwana County Commissioner, I'm requesting through your office we get the security in this school because we don't know what's happening. La muhimu ni kwamba hakuna mtoto ambaye ameumia, hakuna mtoto ambaye ameathirika kupatia kisa hiki. Ile changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba mahali pa kulala ndio mahali tunatafuta, na pia uzuri tena ni kwamba kuna wahisani tayari wamejitokeza na mablangeti na masanduku na mattresses, na kwa hivyo shule itaendelea jinsi ilikuwa imepangiwa. Yangu nashukuru watoto wako hai, na tena mimi ni kama poti member hapa kwa miaka mingi. Tumekaa tumeongea watoto wakae kwa madarasani waendelee kusoma. Tumecharibu tutafute njia ya kuwasaidia kidogo. Kama saa hii nimechioba, nimenunua blankets 100 nimeleta tayari, na wengine hata kama nimempigia simu tukaongea na yeye, hata yeye anaendelea kuprepare aone kama ni kitu gani atasupport. Nake mutumia mubuge kuma kaunti-ini ya Ebujo Kijero ni ahoete arutwo kwiyamũrania na mĩtugo mĩũru ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia amo na ikoragwo ikicokia kĩoneki kĩao na thutha ũndũ ũmwe na kũharagania mĩtũrĩre yao. Akĩaria arĩ thukuru-inĩ wa Ntharawe mbere ya Mohoro hĩndĩ ya ũheani wa scholarship kũrĩ ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete na makĩria arĩa marakorirwo makĩhetũka thĩinĩ wa kĩgeranio kĩao kĩa KCPE nĩ orĩtie aciari makorwo makĩigĩrĩrĩka harĩ ũreri wa ciana ciao. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru. Kuja nikawaidia ya kwamba wanafunzi wale wawili watafanya kazi nzuri kupitia mtihani wao wa class 8. Nitawapatia scholarship kuanzia form 1 hadi form 4, na kwa hivyo nimekuja kutimiza ahadi hiyo ya kwamba wale ambao walifanya vizuri katika mtihani wao na naingia kidato cha kwanza kuanzia wiki ijayo, tumekuja kuwahimiza ya kwamba ni ukweli na ni kweli ya kwamba nitawapatia scholarship ya miaka 4. Jina yangu naitwa Eustace Kariuki. Mimi nakushukuru kwa kutupea scholarship. Mimi kwa nafikiria siko na jao naweza fikisha 359, lakini uwezo wa Mungu ndiye amenisaidia. Lakini nilipita, but sikuwa na pesa za kwenda sekondari. Lakini Jackie Wajera Umanilep alituchukua akatulipia shule fees. Na sasa nikienda huko nitaweza kusoma, nisaidie kaunti yetu. Na nimefurahia sana kupata hii scholarship. Sikuwa na matumaini ya kuendelea vizuri. Nilikuwa nadhani nitaishi kufukuzwa shuleni, lakini nikapata matumaini juu nimechukuliwa na mheshimiwa. Kusema kuhusu hii small service tumepata ya watoto wawili, hii tumepewa na women rep wetu. Tunaweza kusema tu imesaidia sana juu hao wazazi kulingana na level ya area hii. Kulingana na vile kunakuwa huku, kunakuwa na challenges mingi sana, wengi hawangeweza, na vile wanafanya mtoto anapita na max zaidi ya 350, tunapeleka hii shule iko hapa karibu ya Ntharawe School juu ya mtu ana fees. Gũcoge mũhera ndakorwo ngĩkwĩra rũgano rũu nĩ rwa kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru, ĩndĩ nĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩre tũhũke thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa kerĩ rĩa mohoro mĩaraho ya ũmũthĩ na nĩ mũthingi iharo-inĩ, tukĩambĩrĩria na mbĩtĩka cia ngonya cia HSBC. Na cia mbĩtĩka cia ngonya cia HSBC nĩ ciambĩrĩirie na iria gĩtabanĩrio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai. Timu iria ĩrarũgamĩrĩra Kenya mbĩtĩka-inĩ cia HSB, timu ya Shujaz nĩ marahotire bũrũri wa Mexico na point 41 kwa pointi noti, na thutha mũtheri marathi kũhota timu ya Uganda na point 29 kwa pointi 7, makĩonekana kwambĩrĩria mbĩtĩka ici na njĩra njega. Reke twamũkĩre riboti ĩno ĩrĩa haragĩrio nĩ Mwangi wa Gĩcohi.
Gatho Shemonya kure wagitikira kwambania na ni gikunjiro gitukia mohoro ginya ni twahokia gutiriha na hau niho gutiriha mohoro maitu muthenya wa muthirikana kunyitana na ithuona shahada thaa imwe ya hwaini odemwe na thaa ithatu cia hwaini tukotukire kurehera mutamburuko wa mohoro maya na njira igithiranite oro wega. Gatho Shemonya ona kuria kinyaniria a mohoro maya ni yakone maina wa mucengwe dithirie miaraho miega.